laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. ɓe maki almas'alatu athaniyatu muftiratu sa'im. ɓe maki mas'ala mo tawata ko mas'ala ɗimmoge ngal ɗo dammugal ɗimmal woni mas'ala sakkitorojonge damangal muftirat as-sa'im ko ɗinɗi tawata ko taƴayɗi korka neɗɗo horuɗon. wa hiya al ashya'u allati tufsidu ala as-sa'imi sawmahu wa tuftiru wa yuftiru as-sa'imu bi fi'li ahadi al-umuri at-taliya. ɓe maki wonde wa hiya al ashya ko wiyete muftirat as-sa'im ko ɗi woni piiji allati ɗi tawata tufsidu ala as-sa'imi sawmahu, ɗi tawata hiɗi bonna e dow horuɗo on korka makko kam, wa tuftiruhu ɗi taƴinamo kadi korka makko kan kanko neɗɗo. ɓe maki wa yuftiru as-sa'imu no taƴira korka kan on neɗɗo horuɗo bi fi'li ahadi al-umuri taliyati sabu gollugol makko gotel e ɗiɗo piiji arayɗi ɗo. ɗo noon no woodi ko faameten taw ko atti en naatude e ɗiɗo. Cheikh Usaymin ɓe maaki rahimahullah ono ardi noon ka aljami'u li ahkami fiqhi sunna. ɓe maaki wonde dendaniinga ko bonnata korka neɗɗo kon taw ɗi waawi bi ma'ana bonnude korka makko ka wo si tawi shartiji tati tabiti. Si tawi shartiji tati ɗinɗon ɗi tabiti. ɓe maaki sharti arano on ko al-ilm, sharti ɗimmo on ko al-dhikr, sharti tammo on ko al-ikhtiyar wal-irada. ɓe maaki ɗiɗo tati si tawi hawri kanko neɗɗo on gotel e ɗiɗo o mankirama ɗi ko bonnata korka kon bonnatamo korka ka. maana muɗum al-ilm. si innama al-ilmu kamɓe cheikh on ɓe maaki ko al-ilmu bil-hukmi wal-ilmu bil-hal, ko andugol ñawore nden kañum may andugol alhaali o. misal al-ilmu bil-hukmi, andugol ngol ñawore nden ko yo taw kanko neɗɗan kan himo andi wonde ndeɗo hunde ko jiyande e bonnayɗi korka neɗɗanke o. amma si tawi hawri ko hunde nde tawata kanko neɗɗo on o anda wonde ko jiya ɗum e ko bonnata korka neɗɗanke on, si tawi hawri o waɗɗitike ɗum ɗon e gandal makko kanko ɗum ɗo bonnata korka few, o andoyi non wonde jaka bonnay korka, ɓe maaki ɗum ɗon bonnatamo korka, ɗum ɗon ɓe maaki bonnatamo korka. ɗin mun ɗum ko al-ilmu bil hal, andugol alhaali o. misal andugol alhaali o sen ɗetti wona hadis Adi ibn Hatim mo jantiɗen fi muɗum naane o, wa kulu wa sharabu hatta yatabayyana lakum al-khaytu al-abyadu min al-khayti al-aswad. e yii kamɓe Adi ko honɗum ɓe waɗayno, ɓe ɗettayno woni garaji ɗiɗi danewol e ɓalewol ɓe sorna tahta al-wisada ka ley ngawlu, ɓe nafo ka sugulagol maɓɓe sahay kala ɓe ɓanta ngawlu ngun ɓe ndaara si tawi ɓe wawi sendidirde danewol ngol e ɓalewol ngol. ɓe yamira noon ha fajiri feera few yaasi on hento noon si ɓe sendidira ɗo ɓawli ɗo rawni. kono ɓaɓe ari ɓe jantanike nelaɗo alayhi salatu wassalam, nelaɗo on andinɓe tun nanon gerdeteɓe ma kano yoɓu ɗin ñalɗi. Cheikh Usaymin ɓe maaki idan kana jahilan bil hal, hari ɓe majja alhaali si ɓe andunoɓe yoɓa en. misal muɗum ɗimmal ngal sahabaɓen e zaman nelaɗo alayhi salatu wassalam, bal sifa mum waɗi e zaman Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, yaasi on niɓɓiti e sumaye ɓe sikki awa nange ngen nge muti on sati ɓe taƴi. ɓaɓe taƴi wonti seeɗa tun yaasi on henti nange ngen ƴawi, ka nange ngen ƴawnoɗon gila ɗon kadi ɓe acciri non ñamugol, ɓe habbiti ha nange ngen nge mutoyi. ayiɗa hari ɓe anda alhaali o, kamɓe e faamu maɓɓe wonde nange ngen muti, feeñoy noon nge mutali. nelaɗo alayhi salatu wassalam yamirama ɓe fuɗɗitagol ngal ñallal ɗon, kadalika Umar kadi yamirano ɓe fewno wanno e zaman maɓɓe. idan al ilmu bil hal. amma sharti ɗimmo on ko ɗum woni al-dhikr didduhu an-nisyan, ko anditugol ngol. si tawi neɗɗanke on o yejjiti wonde ko o horuɗo, o ari waɗugol piiwum kun tawata ko bonnay kun korka makko kan ka bonata. sabu non honɗum ko hunde nde Allah azza wa jalla yafani en taw few. enen nde ɗo mofte nelaɗo alayhi salatu wassalam, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na, ka hadith al-qudusi jomin ɓe wi na'am, e riwaya goo wi qad fa'alt. bal nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki inna Allah tajawaza li
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه إذن سيونتي يجتي ودي هرم ويافنا أنهم دندنيغال دينك أما في كوركا كان تنكر نهرتي نلان عليه الصلاة والسلام بماك وأن من نسي منكم وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه بماك كلام يجتو دوه مهوري ونيامي ما هو يري o andi toy wonde enende miɗo horono yo accirni ñamugo ko woni ka honduko makko ko yo tuttu amma ko feƴƴi ko nun ɗon himo yaafana ara ko ñamminimo ko Allah azza wa jalla ko Allah azza wa jalla yarni mo yo timmin korka makko kam maana mum la qada alayhi yeɓugol fawakil idan ko be azzicre ko wana noon si o yejjiti kadi o yiidi e sonnajo makko mbalmi ñalorma suumay o yoɓata ñallanga par ce que ɓurɗi mawnude e bonnayɗi kon kadi ko tati ko ɗi woni ɓurɗi mawnude ɗum woni hon al aklu walshurbu waljima ko ɗon si joomi nden hawti ɗi e nder aya gooto o wi fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataba allahu lakum o wiiti noon wa kulu washrabu bashiruhunna wa kulu washrabu kanɗi tati woni ko o moɓindiri ɗon ko ɗiɗo ɓuri mawnude e bonnayɗi korka ɗin ɗi dendanigal majji idan hunde ɗimmere nden ko aldicre hunde tammere nden ko al ikhtiyaru wal irada ɗum woni hon ɗum suɓagol meɗɗanke on e faalegol makko waɗugol didduhu maɗa diddu al ikhtiyar al ikram wa diddu al irada ko al khata neɗɗo on si tawi hawri o falju bi maana o falju ma tawi kanko neɗɗanke on o forsa o doola ɗon kadi haray mo yaafana misal muɗum neɗɗo si tawi hawri o yalti o yeyini e nokkure wari o tawi yimɓe wona bandi e ko nandi e sifaɗin piiji ɓe anndi fellet ko julɗoni ɓe anndi ko ñalorma suumayni ɓe ɓanna biiniri beere ɓenna sa yarali ndi min warete sa yarali min warete neɗɗo on no suɓindina simo faala o inna o yarata si o wi o yarata o warama fa huwa shahid man kutila duna dinihi fa huwa shahid mo waawi kadi allahu no wudditani mo laawol illa man ukriha si tawi kanko neɗɗo mo yiɗi mo wawi ɗettude biniri beere ndin o yara lakin hara ɓernde makko nden suɓaaki ɗum ɗon few nde yiɗa ko o yari o feƴƴe si o feƴƴi goo o nangitirtake bakkatu ko o yari beere ko ɗiɗi korka makko kam bonaani gila ko o feƴƴi ɗo yo continue korka makko ko ɗum ɓe maaki wamastukrihu alayhi e ko mofti an ɗen forsaɓe doola e hoore muɗum ko hiɓe yaafa tawle ko khata an kadi woni ko ɗum annori rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na mi annasimaɓe idan haray dendanigal piiji ɗi jantuto ɗen yeeso ɗo ɗin ɓe maaki ɗi waawi bonnude korka neɗɗon ko si ɗiɗo chartiji tati walla ɗiɗo nayi ɗi timmi ɓe maaki al awwalu ara nun ɗum al aklu ko ñaamugol ngol awi shurbu ma ɗum yarugol ngol amdan ayi ara on tigi tewi pas ko sahi on bo neɗɗo wiyete tewi ara mo andi wattaake ɗiɗi o falja tati o forsaaka o suɓande makko o waɗi amdan ñaamugol walla yarugol li qawlihi ta'ala sabu kongol allahu to ɗon o wi wa kulu ñaame washrabu yaron hatta yatabayyana lakum alkhaytu al abyadu min alkhayti al aswadi min alfajr haa feeñano on jalbendi ñalorma on immorde e niwre jemma on sabu honɗum ƴellitagol oɗo fajiri ñaame haa on saayi ɗum si ɗum ɗo waɗi yaccire ni o wi summa yeeso ɗum atimmu siyama timmine korka moɗon kan ilal layli haa ka naatugol jemma ɗum woni haa ka mutugol naange haa naange muta faqad bayyanat al ayatu annahu la yubahu lis-sa'imi al-aklu والشرب بعد طلوع الفجر حتى الليل أي غروب الشمس أما من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح ويجب عليه الإمساك إذا تذكر أو ذكر أنه صائم لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بما كيوان فقد بينت الآية قمني أولو آية أو بنجني
annahu wonde la yubahu lissaimi dagantako horuɗon al aklu ñamugol ngol wa shurbu e yarugol ngol bada tului al fajiri ɓawa ƴellitagol fajiri o hatta lleyl ha ka jemma ay ghurub alshams ha nange ngenge muta amma man akala amma kala on neɗɗo mo tawata ko ñamuɗo aw shariba manum o yari nasiyan tawi ko o yejjutuɗo fa siyamuhu korka makko kan sahihun ko selluka wa yajibu alayhi no waɗɗi noon e dow makko al imsaku jogitagol ñamugol ngol e yarugol ngol ida tadakkara si o anditi wondema ko o horuɗo aw zukkira ma ɗum goɗɗo bo andintinimo annahu wonde kanko sa'imun ko o horuɗo li qawlihi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam man nasiya kala o horuɗo yejjituɗo wa huwa tawi kanko sa'imun ko o horuɗo fa akala o ñaami aw shariba ma o yari falyutimma yo o timmin sawmahu korka makko kan fa innama at'amahu llahu wa saqah o ñamminimo ɗum ɗon ko allahu azza wa jalla ko kanko woni ko yarnimo kadi ɓe maki wa yafsudu sawmu e kaɗo korka hika bonira bissauti wa bi kulli ma yasilu ila aljawfi walaw min gayri alfami mimma huwa fi hukmi alakli walshurbi kalibari almugaddiya ɓe maki wonde korka kam no bonira bissaud ko wiyete saud ko ɗe lekkele ɗe neɗɗo on jonnete tawa ko o sintinta o naadira ka kine makko andi wona yimɓe ɓe tawata ko marɓe sifa rhinite allergique ni ma yimɓe ɓe tawata ko marɓe sifa sinusite ko nande sifa ɗin piiji no heewi ka ɓe jonnata ɓe guttuwoy koye tata ko sintinte koye ka kine ma ko pompete ka kine bal woɓɓe go yaha ha ɓe fawaɓe uragol ɗiɗo piiji madama kine neɗɗo on neɗɗo no ñamira ka kine si tawi hawri kanko neɗɗo o naadiri lekki ɗon ki hewtoyi ka reedu makko haray korka makko kanka woni e dasno fama ko ɗum wiyete assaud ka kine makko si rewi ɗon tum feƴƴoyi haray boni ɗode e karmo koɓe yaruɓe so waɗi ka gite hande nde onde a simtinay ka gite tum an tigi so'a haade ndi lekki kinka dande ma ɗum hoɓɓe goo yaari wonde ɗum ɗon bonne ma si a waɗi ka noppi kono cheikh usamin ɓe maaki wonde ko watte kon ka gite er ko watte kon ka noppi hay si neɗɗo on sowi haaɗendi lekki kin ka daade makko haa ka reedu makko ɗum no bonnatamo korka ɓe maaki ko waɗi noon andaka aslan wonde ibnu adama no ñaamira yiitere ma hemo ñaamira nowru ko nawni o rewnantake ñaamete ɓe maaki nokkiili tati no woodi ɗin ɗon ma nayi si o rewni lekki ɗin ɗo bonnatamo korka ka gite ka noppi akramakumullah ka o yarata hurgo jano ɗon e ka o yarata hurgo to soko ɗon emaaki ɗiɗo nokkeli goɗɗo andama ñamira laftane e tiiɗude fayda ɗin ɗon nokkeli ha hande eyi aali wonde goɗɗo no ñamminiren si yehi ha hunduko kon e kine ɗen kali ɓe feccanaymo binde ka becce ɗo ɓe yaltiniranamo tettekol makko ngol ɗon ta ñamete makko on ko ɗon naɗi ɗum no woodi no waɗede ɓe feccay ɓe yaltinira tettekol ngol ɗo tawa ko ɗo woni ko ñamete on naadir kono amma yo naadire ka gite ma ka noppi ma ka o yarata hurgo ɗon ɗum tabitani idan ɓe maaki ko bonnata kon ko si rewi ka hunduko walla rewi ka kine ɓe maaki wa bi kulli e kala ma yasilu ila aljawfi kala ko tawata no yottoyo ka reedu kala ko yottoyto ka reedu na innugol par ce que hoɓɓe go darto inna si tawi ɗum ɗon janɗinta goɗɗo harnatamo bonnata korka tan o way bi kulli ma yasilu ila aljawfi kala ko hewtoy ton tawi neɗɗanke on ko kanko e hoore makko woni ko faandori ɗum ɗon nafitorgo kanko tigi woni ko ɗetti masala neɗɗo fiimoɗo cigarette o uro cigarette on haa gasa o inna ɗum tigi ɗon anndi la yusminu wala yuhni min juu'in ɗum janɗinta goɗɗo a fiimata kadi haa haara haray ko wiira on tigi ta ñaamuwota o yaru ko fiiwata heege ngen dirtu cigarette dirnata heege ɗum gasata bonnay korka anafifani sellata ɓe maaki walaw min gayri alfami hay si tawi kanko neɗɗon ko hewtiniri ɗum ka reedu makko tawi wona e laawol hunduko ko hara ko e laawol goo ko wona hunduko ko mimma huwa fi hukmi l akli washurbi kala ko tawata no e ñaawoore ko wiyete ko ñaamugol kañum e yarugol kal ibari almugaddiya wona ɗeɗo pikirje ɗe tawata ko ɗe neɗɗo pikete tawa ko pikirje vitamine tawa si o pikama kanko neɗɗo on o suway wonde o ñaami ko noon o haare hege ngen ndira e makko ma ndiyan ko kanko neɗɗan kan o yowante ko kanko tigi o suway wonde o ɗon ɗiki
simo ɗon ɗano manum simo welano ɗiɗo fop majji kala ko tawata kanko neɗɗo on waaway remplaçande mo lontanade mo ñamete on e ndiyam ɗon laawol ngol o naadiri ɗum ɗo wo e ɓanndu makko ɗum ɓe maaki bonnay korka makko kam afani ɓe maaki hunde ɗimmere nden e ɗiɗo piiji ɗi tawata ko bonnayɗi korka kan aljima'u ko rendigu mum ɓe maaki yabtulu siyamu korka kan no bonira bil jima'i sabu rendigu mum ay sabu rendugol gorko kañum may suddiɗo fati noon ko suddiɗo makko tigi maa ko suddiɗo mo wona suddiɗo makko tigi maa ko gorko makko tigi maa mo wona gorko makko tigi faman jama'a kala on mo tawata o rendi wa huwa tawi kanko sa'imun ko o horuɗo harayi yabtulu siyamuhu korka makko kanka bonay wa alayhi tawbatu wal istighfar arayno waɗɗimo kanko neɗɗanke on tuubugol o rutto o insino ka allahu azza wa jal wa qada'u lyawmi alladi jama'a fihi kañumma e yoɓugol ngal ñallal ngal kanko neɗɗanke on o rendi e muɗum wa alayhi no waɗɗimo kadi ma al qada'i wondude e yoɓugol ngol kaffaratun kaffara no waɗɗimo wahiha ko woni on kaffara ɗon etku raqabatin ko rinɗingol daane si tawi hawri o ala jiyaɗo mo o rinɗina ɗum woni fa in lam yajid si tawi o heɓani ɗum no sama shahrayni mutatabi'in o hooray lebbi ɗiɗi ɗi tawata ko lebbi ɗiɗi jokkodirɗi fa in lam yastati si tawi hawri o taganaka ɗum noon at'ama o ñammine 60 miskina miskinaɓe 60 ñametemo tawata ko haarowo iɗon nun ɗo kala neɗɗo mo tawata ko renduɗo e sonnajo makko ɗiɗo piiji ɗiɗo tati no waɗɗimo kanko neɗɗan hunde aranere nden ko waɗɗimo kon ko attawbatu wal istighfar tuubugol insino ruttoka allah azza wa jal hunde ɗimmere nden ko waɗɗimo ko qada'ul yawmi yoɓugol ngal ñallal hunde tammere nden ko waɗɗimo kanko neɗɗon ko alkaffara waɗugol kaffara idan ɗiɗo piiji tati ko piiji ɗi tawata ko waɗɗiɗimo kanko oɗo neɗɗanke mo tawata ko renduɗo e sonnajo e ñalorma suumaye renduɗo e sonnajo e ñalorma suumaye non no fiyake kañum oɗo kaffara haray kañum sonnajo on e gorko on ɓe ɗiɗon non no waɗɗiɓe walla ko gorko on tum waɗɗi kammo koɓe goo maaki wonde no waɗɗi gorko on no waɗɗi sonnajo madama goto e maɓɓe foolaka si tawi on tigi doola ha hewti haddu ka wiyeteɗon ikrah shar'an en jantinoke nanen bonnata korka makko kankam yo noon si tawi hawri kanko neɗɗo on lam yukrah bimana kanko neɗɗanki on ko neɗɗo mo tawata lam yukarrah o forsaka akwa lam yukarrah o forsaka kanko neɗɗanke on waɗɗotomo ko waɗɗi kon immojo makko ɓe dasitani si tawi kanko neɗɗo on sonnajo on e gorko on ɓe ɗiɗon noon ɓe forsa fawaki yoɓugol ñallal si tawi ko neɗɗo mo tawata ko sonnajo makko amma sina sonnajo makko si ɓe wi'imo yo o libre makko mballi haray dagantako mo hay si ɓe wi ɓe waraymo ɗon on dagota sabu non honɗum kanko neɗɗo on ko haqqe goɗɗo woni huncude ɗum siko hakkude makko e allah azza wa jalla yaru beere nden e nder ñalorma suumay sa waɗali men warete ɗon himo jonna simo faala o yaray ara ɓernde nden ɗowta allah hono yaafi kono yo yawu o yetto sonnajo goɗɗo mo dewgal ala hakkunde makko e muɗum hay si ɓe inni ɓe waray moɗon karmo koɓɓen maaki dagantako mo yawgol hunca haqqe on ɗon o yaaɓa teddungal on ɗon ngal ɗon allahu jonnali mo laawol dasino fama noymo si ɓe darni goɗɗo ɓe wi wonmo sa warali mo ɓe warete karmo koɓɓe maaki si a warimo allah azza wa jalla nangiroyte ko warɗamo par ce que no wonɗa hiwirde wonki maɗa kin noon ko no wonki makko kin hiwori kanko idan ko si tawi ko hakkunde ma e allah o oɗo woni ko yafanaɗa amma e haqqeji jiyaɓe ɓen ɗon an neɗɗanke on a forsatake ɗon sharia on jaɓanama famani si tawi hawri gorko on e sonnajo on ɓe argo kamɓe ɗiɗo suɓodiri ɓe waɗi on alhaali mo ɓe waɗi ɗon e ñalawma suumaye karmo koɓe goo maki no waɗɗiɓe ɓe ɗiɗon waɗugol kaffara woɓɓe goo e karmo koɓɓe maki oe ko gorko on tu waɗɗi sonnajo waɗɗaki yaruɓe ɓe wonde ko ɓe ɗiɗon non
ɓe maaki ko ɓe ɗi ɗon no waɗi bone gorko o waɗi sonnaajo waɗi ɓe fof ko ɓe hooruɓe sharia ko gorko on fawa kon ko ɗum sonnaajo fawa elaɗon maaki alayhi salatu wassalam innama nisa'u shaqa'iqu arrijal ɓeya maaki wonne o gorko on tun fawa ɓe dallinori honno oɗo gorko mo tawata ko yidunoɗo e sonnaajo makko o mbalni ñalorma suuma e wari o tawi nelaɗon alayhi salatu wassalam nelaɗon ko kanko tun ɓe fewtinno kaffara on ɓe fewtinano sonnaajo makko ɓe wi si tawi no waɗɗino sonnaajo on wona gorko on tun ɓe fewtinaynoɓe hatta ɗum kono ɓe fewtinimo kanko tun ɓe fewtinal sonnaajo ananno mama o kanko ɓe makani wonde yo rinɗin dande o yo ala ɓuri dande makko ne ɓe magani mo awa a hooru balɗe 60 timmude tis o wi ten ɗon mettay kono noon ko sabu korka kan tigi fawi miɗum ɓe maki awa ñammin ñamete o wi o ala ko o ñammina koye nder ɗum kamɓe nelano alayhi salatu wassalam ɓe neldaɗon tamaroje ɓe jonnimone ɓe maki yaw okkitiraɗe ɗo wonanama kaffara ndaari nelaɗon alayhi salatu wassalam moƴƴa o wi mi okkitira ɓurɗola wasude ɓe maki hin o wi gila ka natirgal madina ha ka yaltirgal mi anndaɗo yimɓe suudu wasuɓe ɓuri men mene anduma ɓe maki awa yahu ñaama ko ɗon karamo ko ɓen ɓe ɗetti wonde si wontigi wawata ɗiɗo tatinno hara o yafanama la yukallifu llahu nafsan illa usaha ɓe maki li hadisi abi hurairata radiallahu anhu sabu maku حديث أبي هريرة قال بماك بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم نتون من المدن جودي كان عليه الصلاة والسلام ساعة إذ جاءه رجل كسام أريد كم من عليه الصلاة والسلام برك فقال يا رسول الله وأنا ينلا من الله هلكت من هلكك فقال بماك ما لك كمنتم يبوما قال أبي وقعت على امرأتي وأنا صائم مياني صناجو أنغم تبيكم يهورو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلانهم بماك عليه الصلاة والسلام هل تجد رقبة تعتقها توهد هبة توسد هبة دانا لتوتكم لجي دارين ديناني قال أماك لا قال بماك هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين توسد هواي لهورتاني لجفدي جوكم ديردي قال أماك لا فقال بماك هل تجد إطعام 60 مسكينا توسد حبا كن يمننا مسكنا بتفن دجيبو قال أماك لا قال نلانه عليه الصلاة والسلام ولا أبو هريرة قال بماك فمكث النبي صلى الله عليه وسلم نلانه عليه الصلاة والسلام بنيبدو فبينما نحن على ذلك ثم نتون من يونغ الهالي أتي النبي صلى الله عليه وسلم نلانو عدنا بعرق فيها تمر والعرق المكتل بمعنى بأدنا فنيا وتوتك فنيا وندو إتمر وتيتمر جمعه فنيا قال كم من نلانو عليه الصلاة والسلام بماكي أين السائل كهونتو نتنا متوتك لندي دو وني أرضو دو لندي لنفي كأياني كوني صنع جمعكم فقال أنساتي كان صحابة بأمامك أنا من قال بماك خذ هذا جلت إليه فتصدق به يها سقط دار الله ولنا ما كفار فقال الرجل كان فقركم وبي على أفقر مني يا رسول الله نسقط الله إدو نقبر لواسد ده وبي فوالله وني الله ما بين لابتيها يريد الحرتين ومن وندري الله تبارك وتعالى على حقنا ديدو دي توتا كوبل دي مدينة دواني بمعنى كناترقل هكا يلترقل أهل بيت يمسود بتوتا أكثر من أهل بيتي بتوتا كبرب واسد دهوت في سود وانو ألا يمب بتوتا كواسد بهتر مدينة نقل من فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام بجاني حتى بدت أنيابه هذه هي ما بسرعة جدو بفين بده يمكننا تنيجي بره تنيجي لأنه عليه الصلاة والسلام بجاني جالن ما ناموسان بيو بموسي دم تنيجي ليالتي تسابو ماكو كان الصحابة ثم قال يسوع بماكي أطعمه أهلك أو يوم يمنانو تنجور مانني
أخرجه البخاري ومسلم. لما كي وفي معنى الجماع نوناتي كدي معنى كوكوية رميغ إنزال المني اختيارا تبين المني أمور توا نتان كو سوبي أو تيوي بس أو وادي تيو بس أو ميجي تو هامني يلتا إما ما تيو بس أو دارا كو هامني مدارو غلق نمين تشاهو مكو هامني يلتا إما ولا كانكو نتان كو أو ميمي تو هامني يلتا إما بماكي فإذا أنزل الصائم ستوي هوري نتو هورو يفرام مني مختارا تريكو سبيدو بتقبيل سبل نقل صناجو أو لمس ما سجل صناجو دون مول قلمو أو استمناء مال فجر قل هوري مول هامني يؤيالتهم ودولون نقر كونتون بفران كيرو بتقبيل لنقل فتك صناجو لني قرق أو لمس ما صناجو أو ميمي قرق أو استمناء ما كان صناجو o fijiri hoore makko ha mani yanti wala aks siko gorko on kadi waɗi ɗiɗo ɗi jantire balno naati e muɗum sonnajo lummiɗo sonnajo ɗimmojo makko ɓano woodi joni e sonnajo fijirɗo sonnajo ɗimmojo makko ma gorko lummiɗo gorko ɗimmojo makko ma gorko fijirɗo gorko ɗimmojo makko ayne heeɓi zamanu ngo tata fiyake maggo no holɗini gorko yutira e ɓawa gorko debbo yutira ɓawa debbo ɓemaki أو غير ذلك ما كونا لنو فسد صومه كرك مكو كنكبوني لماكن لأن ذلك سبتود من الشهوة التي وجهاد ينقلتو يوتوت تناقض الصوم حين فرت كرك نئو وعليه نوئم القضاء يؤغم دون الكفارة ونا كفارة وعلاك مكانك وئمكو يغيبو لماكن لأن الكفارة سبتود كفارة لا تلزم وأرتاكا كفارة إلا بالجماع فقط سوى ناسبو رمي قمون كل نوع نتم بماكي لورود النص خاصا به سبو النص أرضون في كفارة الدربي دي قلنا دي كوركا دي فوقو في جماع فنال أنا هنا مسألة متوتكو إنزال المني بلا جماع مني يلتا إنتنا أنتوى النار دي قو يلتري ɗo wana mahallu ittifaqin inda al-ulama ɓe fotta si tawi bonnay korka neɗɗo on e si tawi bonnata jumhurul ulama ko ɓe yaari kon ko ɗum ɗon ɓe jantani en ga deftere ɗo bonnay korka neɗɗo lakin no woodi karmokoɓe goo yaaruɓe wonde bonnata korka neɗɗo no jiya e maɓɓe imam ibne hasmi no jiya e maɓɓe imamu sana'ani no jiya e maɓɓe cheikh mouhammad علي الشوكاني شيخ الألباني عليه رحمة الله قدن ضمن بلسن من الدين فما في هن لعدم ثبوت النص لذلك فما في سبو أنجل تبت بالنص إمون فما في قوانا وضب القياس جماع وضب القياس استمناء إجماع فما في قياس مع الفارحين فما في سبو هن wadi non kambe tigi karamokoɓe waɗuɓe qiyas ɓen ɓe mana ɗettuɓe istimna'u ɓen ɓe eɓɓi ɗum ɗon e ko wiyete jimaa kon mana ɓe ɗetti fijirgol hoore mum ha mani yalta e muɗum ɓe eɓɓi rendidugol e goɗɗo wo kamɓe tigi qiyas on ko ha e nokkuɓe naɓi mo nokkugo ɓe sennidiri ɓe maki ha on to ɓe naɓi qiyas on ɓe naɓi wi'ugol wonde goo ko tuuyo si a ɗum ɗo yalti e ma harayɗa way was tawi a rendi idan shahu maɗa on a ittima ɗon no nanni ɓe maki kono ɓe yehi haa ɓe wi'i wonde jimaa on kañum kafara waɗɗoto kono noon ɗa kañum kafara waɗɗotako wo ɓe ari haa ɗon ɓe semmindiri ɗa fof ɓe hawtindiriɗi ɓe ari haa ɗo ɓe wiiɗi seeɗa cheikh al albani ɓe maki ɗum ɗo tun holli wonde ko qiyasun ma al fari ɓe maki wonde si tawi hawri en daariyal haali on oɗo mo tawata ko neɗɗo hooru wi'ugol korka makko kanka boni yahtaju ila dalilin qawi no hattondini dalil mo tawata ko tiiɗuɗo waɗi noon ma sabata biyaqinin la yuzalu illa biyaqinin ɓe maki kala hunde nde tawata nde tabitiri pellital kaari no hoori ɓe maki yawgol ɗon ha ndaara dalilaji ɗi tawata ko sikke woni e muɗum qiyasuji ɗi tawata ko ma'al farik
wi'a korka makko kam ɓantike ɓe maaki ɗum no metti fi ɓe maaki ma sabata bi muqtada dalilin shar'iyyin la yumkinu raf'uhu illa bi muqtada dalilin shar'i kala ko tabitiri dalil sharia ɓantortasina dalil sharia kamɓe maaki wonde bonnatamo korka ka ala kulli hal neɗɗo on ko wiyetenmo ko a yamtani'a ko yo haɗi to khurujan min alkhilaf yo woɗɗito ɗum ɗon hattirde woɗɗitagol kanko neɗɗanke on ɓe maaki amma ida nama as-sa'imu fahtalama aw anzala min ghayri shahwatin kaman bihi maradun fala yabtulu siyamuhu li'annahu la ikhtiyara lahu fi dhalik ɓe maaki amma si tawi hawri huruɗon o ɗanike e nder ko ɗaniko nge ñalorma suuma yo hoyɗitike mani yalti e makko haray ko waɗɗimo ko yo immo fu o looto korka makko kam bonaani ɓe maaki o anzala maɗum o yuppora maniyu min gayri shahwatin ko halda e shahu arana sabu shahu woni ko maniyu makko o yaltiri kaman bihi marad wona neɗɗo mo tawata ko marɗo nawnare tawa maniyu makko o yaltira ni e makko harana kanko mimmini tawa yaltira ni e makko ma neɗɗo piyaɗo piggal tiɗungal maniyu yalti ma doƴƴiɗo doƴƴande tiɗunde maniyu yalti e makko on ɗon fala yabtulu bonata siyamuhu korka makko kam li'annahu sabu tawde kanko la ikhtiyara lahu fi dhalika o ala suɓagol e ɗum ɗo wona kanko tewi waɗi wona kanko woni ko tewi waɗi ɗum ɗo eɗen aray ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko hunde ɗimmere e ɗiɗo piiji ɗi tawata ko bonnayɗi korka neɗɗo o ɓe maki athalithu attaqayyu'u amda wa huwa ikhraju ma fi lma'idati min ta'amin aw sharabin an tariqi alfami amdan amma idha ghalabahu alqay'u wa kharaja minhu bighayri ikhtiyarihi fala yu'athiru fi siyamih لقوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استسقاء عمدا فليقضي رواه أبو داود وابن خزيمة وصححه الألباني بما كي وندهون تمنن التقيؤ عمدا قلوني لوجي تقول توتا تقول نقدن كون لوجي تو توتا tawa kanko tigi woni ko tewi haa o tuuti ɓe maki wa huwa ɗum ɗon ikhraju ko yaltingol ma fil ma'idati konko woni ka reeduro ana ga ñamete o yata maroɗon o wuugo o feƴƴa ko ɓenta kon estoma yaltingol ko woni kon e nder on ɗon min ta'amin immorde e ñamete aw sharabin maɗum janam an tariqil fami e laawol hunduko kon amdan hara neɗɗo on tewi laawol woji tagol no ɗuuɗi loojitagol no mannoneji ɗuuɗi cheikh usamin ɓe maki neɗɗo no loojitora naadugol kollum makko kum o naɓa kum haa ka ɓuri woɗɗude hunduko kon ɗon enen ko ɓuri heewde kon ko ɗum ɗo ɓurɗen anndude ɓe maki neɗɗo no loojitora kadi ɗibbugol reedu makko ɗum te o pas o ɗibban neɗɗo no loojitora kadalika ndaarugol piiji ɗi tawata ko piiji ñidduɗi ɗi o anndi pellet si o ndaariɗi ɗum wonay sabu haa turre nden ara e makko ɓe maki neɗɗo no looƴitora kadi lunnagol piiji luuɓuɗi ɗi tawata si o lunni kadi ɗum ɗo wona e sabu haa tuure nden nde ara e makko ɗum ɗo fof ko nooneji looƴitagol kala ko o waɗi sabu haa ƴawi ari haa hewtika hunnduko makko kanko neɗɗanke o haray korka makko kanka boni ɓe maki amma ida galabahu lqay'u amma si tawi tuure nden nde foolumo tawa naa e suɓande makko kanko neɗɗo o wa kharaja minhu nde yalti e makko bi gayri ikhtiyarihi ko halda e suɓande makko fala yu'athiru fi siyami ɗum ɗon battinta e korka makko kan haɗata ka sella li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam sabu mako nelaɗon alayhi salatu wassalam man zara'ahu alqay'u ɓe maki kala on mo fooli ɗum tuure nden falaysa alayhi qada'un haray waɗɗaki mo yoɓugol waman istaqa afwan waman istaqa istisqa ko yarminagol toragol allahu fihi waddu mbiyan salatul istisqa manu istisqa ɗaɓɓirgol goɗɗo mbiyan yareteɗo waman istaqa'a kala on neɗɗo mo tawata ko looƴitiɗo amdan tawi o tewi pas o waɗi falyaqdi yo yoɓugal ñallal makko holli wonde korka makko kam kabum famige
مماكي الرابع يمن الحجامة كهم بتغول وهي كوني هم بتغول إخراج الدم ويلتن والإيجان من الجلد إمرد بويني دون العروق توتا وناكا سنغو دادي عندي حجامة ko argol hetta bandu ni e nokkeli joddina don ko podata ƴiƴam nan ko arana argol tufada didi yaltinira ƴiƴam nan ko wiyete al hijama enen do fo den andi hombitagol ka be marki fa matahtajama as-sa'im tuma kala ne hombiti neddo mo tawata ko horudo on faqad afsada sawmahu haray gomdi o bonni korka makkuka لقوله صلى الله عليه وسلم سبما كنلان عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم أولو متوتا كو هم بتدعون كوركا مكو كان كابوني أتاجي والمحجوم كان ما هم بتادو أنكت مانا مقلو دا قلنغل أتاجي مقلنغل قلا أمون كاني أتاجي ومسألة متوتا ممر لرم جهل حكم كرمكم جمهور العلماء لوني مذهب حنفي ينقبين مالكي ينقبين شافعي ينقبين بماكي وند حجام بنا تاكور كغو فيو نتو سي اوهم بيتيكي ما اهم بيتي غدو تانكي جيجان دان اهم بيتو دو مون اماتاكي دان بنو دانان orka mana kan kabonata no ji ay ko be dalli no hadith متواتر حديث ابن عباس وندك صحيحين لأنه عليه الصلاة والسلام ابن عباس بماكي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم لأنه صلى الله عليه وسلم بهم بتك تبيه بهوري بهم بتي تبيه بهوري الحديث في الصحيحين حديث ونك بخاري ومسلم إذا بن جمهور العلماء kambe be yaari wonde ko dum holli neddo on si tawi hawri ka tigi kaado korka maada a hombitike e der makka dum bonnatama korka kan hay e hunde amma yaaru be kongol dim mongol woni madhhabu hanabila yankobben ko dum woni ko sheikh ibn baz be wadi ifta'a mudum kadhalika sheikh usaymin e hore mudum ko dum be wadi fatwa ko wonne neddo mo tawata o hombitike e der korka makko kan alay korka makko kan kaboni yontigi hombitike e der korka makko kan alay korka makko kan kaboni bemaki wakadha ko wanani tigi yafsudu as-sawm yani yafsudu sawm al-hajimi aidan ko wanani bonirta kadi korka on neddo mo tawata ko neddo hombitudo on illa idha hajamahu siwana sitawi ay istisna no wodi siwana sitawi o hombiti on bi alatin munfasila alaji di tawata ko alaji di o wallinta e hore bandu neddo on taw hato ngina e kanko yo o bandu hunduko makko kon don o kodira hunduko makko lasino fama sitawi mo mari ala way sifa ala way bu yaltu koy hande ko wadirte hijama aray tun fawadon ko jungo ma ngo woni ko pompirta ha dum on kun noto bandu no itta hande kadi ƴiƴanɗan ara e kundu mawɗon après ara pooɗa kon hibba ƴiƴanɗan ɗum na hunduko ma ko wonɗa addude pooɗira idan bonnatama encore ka kan si tawi hawri ko ngolɗon laawol rewɗa a waɗɗo hijama o bimana an hombituɗo ɓe maki walam yahtaj tawi kanko neɗɗanke on o hatojinali ila massi-dami e memugol ƴiƴanɗan fa innahu wallahu a'lam on don neddo ko Allah umuri andude mana menenge yi ande amen de la yuftur bonnata ko kama ani kambe be yowi al hajimu wado ifta yani hijama on woni hombito won ko si tawi hawri o memi ƴiƴanɗa imma o memiri dan hunduko makko kon o benni dan fe ma o memiri dan juude makko den kanko neddo on ko do woni ko korka makko kam bonata amma si tawi o memata ƴiƴanɗan fof ko ala way koye tum woni memude ƴiƴanɗan ɓe maki ɗon korka makko kan kabonata o kan ko marɗen ko wasiyoden neɗɗo on fi yo yaltu e lurrangal ko yo woɗɗito hijama on e nder ñalonma korka makko o wonnon ɓeɗo yaaruɓe wonde hijama on bonnay korka no jiya e piiji ɗi ɓe dallinori ɓe maki lo'inay neɗɗo o moƴƴa
neɗɗo si hombitiki ƴiiƴam yaltinama e makko ko ɗuuɗi hay si tawi wuren koye ñallal ngal o hoora kanko tigi o sowa e makko foygitande molanano fadlan noon si tawi hawri kanko neɗɗankon ko o horuɗo hara o wonda e ñamete iɗan haray ko on tigi woɗɗi to e ɗum ɗon e nder ñalorma korka makko ɓe maki wa fi maana alhijamati no e kadi ko tawata ko ɗettay ɗum maana hijama on kaña hoore ikhraju dami bil fasli yaltinirgol ƴiiƴam ɗan safanedema tufugol ɗaɗi ɗin andi hijama on kaka guri yaltinirta amma fasdu on kañum kaka ɗaɗo masalan yawgol joni goɗɗo no hato jini ƴiiƴam ma foti o hato jina yaha okka ƴiiƴam andi ɗon ɓe tufay woni e ɗaɗongol ɓe pooɗa ƴiiƴam ma ɗum hiɗa yehi waɗugol examen ɗo ko ɗiɗi kammo koɓɓe ɓe maki so tawi ko ƴiiƴam seeɗa ɗettete ana woni ɓe inni a waɗa examen licence a yehi ɓe tufi ɓe yaltini ƴiiƴam seeɗa ɗan tawata na ɗuɗu ɗan ɗon bonnatama korkata ɓe maki kono si tawi ɗan duuɗi sifa wona okkowo ƴiiƴam ko ɗettante kon korka makko kamɓe maki ka bonayi sabu ñawore ɓe maki ɗum ɗon e hijama on ko gootu ɗo kadi e hoore muɗum kono lurral ngal woniri ka hijama noon ko noon woniri ɗo jumhurul ulama'i ɓe yaari bonnata korka wana alhanafiya walmalikiya walshafi'iya amma alhanabila kamɓe ɓe yaari bonne cheikh l'islam ibn taymiyata ko ɗum woni ikhtiyar maɓɓe o ɓe maki wa ikhrajuhu kañuma e yantingol ƴiƴandal min ajli tabarru'i lahu walla min ajli attabarru'i bihi sabu okkitirgol ƴiiƴam fi okkugol ƴiiƴam nan yawgol yaltina ƴiiƴam e muɗum yani ɗo ko ɓe jantani en ko yaltinirgol ƴiiƴam nan e mum fi examen si tawi ɗan ɗuuɗi kañum ma e yaltinirgol ƴiiƴam nan fi okkitirgol madama kaka ɗaɗi rewa haɗa yaltina ɓe maki ɗum ɗon bonna e korka kam ɓe maki amma khuruju dami amma yaltirgol ƴiiƴam nan bil jarhi sabu barme tawa neɗɗo o barmo ɗon ƴiiƴam ɗan ko ɗan tiiɗi wo madama na kanko barmini hoore makko na goɗɗo gon o ɗaɓɓi yo barmin mo fi yoɗa yaltu o barmirni imma o yanuma o honkima goɗɗum ngo aw qal'i addirsi maɗum ɓorugol ñiire ɓe maki awir ra'afi maɗum sabu tuƴƴugol makko kanko neɗɗo on fala yadurro ɗum ɗo lorrata famike si o barmi barme mo o barmiri ni ƴiiƴanda yalti bonnatamo korkata si tawi hawri kanko neɗɗanke o ɓori ñiire bonnatamo korkaka tanke kanko neɗɗo himo tuttude ƴiiƴandan wala ɗan ɓennude tanke lekki ko ɓe waɗanimo kon kanko neɗɗo on ka buna on o ala ɓennude himo tuttude bonnatamo korkata awi arra'af ko tuƴƴugol yaltirgol ƴiiƴam ɗan ka kine ɗum ɗon kadi fala yadurru lorrata li annahu laysa bi hijamatin wala fi ma'anaha ɓe magi sabu ɗum ɗo wona hijama ni ala kadi e ma'ana ko wiyete kon alhijama ɓe maki alhamisu hunde joɓere ɗen e bonnayɗi ɗin korka kan khuruju damil haydi wannifas ko yaltugol ƴiiƴam fiilaye on e ƴiiƴam ɓesugo on famata ra'ati lmar'atu damal haydi tuma kala nde sonnajo a yi'i ƴiiƴam fiilaye on awin nifasi ma ɓesugo on aftarat kanko sonnajo on haray o taƴiki sam ka sharia dina islam no waɗɗimo kadi gila ɗon yaltugol e anni e korka kan few o ndaara goɗɗum ɓe maki o wajaba alayha waɗɗike e dow makko kadi alqada'u yoɓoygol ngal ɗon ñallal li qawlihi sallllahu alayhi wa sallam fi lmar'a sabu makugol maɓɓe e fiyake sonnajo on alaysa e laataki ida hadat si sonnajo on kanko o fiilike lam tusalli o juulata walam tasum o horata idan wano jantorde noon nane sonnajo si tawi manni ɗum ɗo ƴiiƴam ɓesugo ma ƴiiƴam fiilaye yalti e makko haray kanko sonnajo on ko yo taƴuki sam se ɗon woodi yimɓe goo sonnaɓe goo si ɓe hoori ha lutti wana 10 minutes tum yo nangel ngel mutu ɓe yi ƴiiƴam ɗan e maɓɓe ɓe wiyay wonde ɓaɓe hoori ɗum ɗon fof ɓe sikkay ngal ɗo ñallal bonaɗe cheikh usaymin ɓe maki hay si tawi ko 5 minutes lutti ɗo yo nangel ngel mutu si tawi ngel mutali si sonnajo on ƴiiƴam ɗan yanti e makko haray ngal ɗo ñallal ngal boni allahu noon yoɓay mo yeru ko hoori ɗon kon kon noon o yoɓitoye ñallal ngal nandati mami o yoɓitoye ñallal ngal par ce que kanko sonnajo on ñallal ngal timmirali cheikh usaymin ɓe maki piiji ɗiɗi noon si tawi fiilaye on memminike ka reedu o sowi fiilaye on memminike kono fiilaye on yaltali
hanange nge mutisi o yaltoyi haray kanko sonnajo ngal ɗon ñallal hingal timmiri mo tis par ce que ibra on ko yaltugol fiilaye on wana memminagol makko kareedu famige amma si tawi fiilaye on yalti kareedu hay si tawi ko toɓɓum kanko sonnajo o yii ko attinange nge mutude aray ngal ɗon ñallal waɗɗike mo taƴugol e maggal kisan waɗɗike mo kadi yoɓoygol ñallal ngal si o forsi o wi o hoore ɗon o heɓay bakkatu ɓe maki assadisu hunde jeegaɓere nen e piiji bonnayɗi korka ka niyatul fitri ko anniyagol taƴugol mana kanko neɗɗo on e nder ñallal ngal haray mo hoori few o anniyo ka tigi tigi o taƴinani mo hay wonde wona ɗon seeɗa tum wiya yonti continue o yami continue ma wanni o taƴugol yaha ɗaɓɓa ko ñamete ha heɓotako ɗaɓɓa ko yarete ha ta heɓaki o nawonti continue ɗo karmo koɓɓen no mari konguɗi ɗo waɗi karmo koɓe goo makuɓe anniyagol makko o taƴi tu tawi o ñamali hayyi hunde ɓe maki bonnatamo korkat woɓɓe goo maki oɗo e si tawi hawri o anniyike tun o taƴi kanko neɗɗo haray korka makko ka boni innama li kulli mri'in ma nawa ɗum nassu on ko sari ka nono laaɓi ko neɗɗon si o anniyike o taƴi hara koye suɓande makko o anniyori ɗum ɗon kanko neɗɗo on haray korka makko kanka boni ɓe maki faman nawal fitra kala anniyiɗo taƴugol qabla waqtil iftari ko atti waktu ka taƴeteɗo wa huwa tawi kanko sa'imun ko o horuɗo ɓe maki batala sawmuhu korka makko kam bone wa in lam yatanawal muftiran hay si tawi o hendaki o ñaami ma o gollitiri ko bonnatamo korka kam fa inna niyata ɓe maki anniye on ahadu ruknayi assiyam ko gotel e tugale korka kam ɗa en jantino kene si tugalal ngal yeeyi haray ko maha kon kontoonto ɓe maki fa ida naqabaha si tawi kanko neɗɗanke on o firti anniye makko on qasidan alfitr tawi kanko neɗɗanke on o firtiri anniye makko on yani anniye horugol makko ngol tawi ko o fandori on ɗon anniye firtirgol on ɗon anniye makko ko o fandori ko taƴugol wa mutaammidan lahu tawi ko o tewiɗo kadi ka fandunde makko e ka firtugol makko anniye korka makko kan ɓe maki intaqada siyamuhu korka makko kan ka firtutu few si tawi neɗɗo on o firti ko o annino kon himo hoori tawi ko o faandi ko bi maana o taƴi e hoore kadi o tewi pas e ɗum ɗon o doolaka hay e hunde wona sowwon sinande fus o heɓiɗe tawata ko sowwon sinande cheytane wana yimɓe wonduɓe jinna cheytanuji ɓe maki intaqada siyamuhu haray korka makko kanka firtike ɓe maki assabi'u hunde nde tawata ko jeɗɗaɓere ndenge ɗiɗo piiji bonnayɗi korka neɗɗo on arriddatu ko ɗum woni yartondingol murta ay sabu bi maana yaltugol makko kanko neɗɗo on ka islam si tawi kanko neɗɗo on e yalti e kaɗo dina islam haray korka makko kam boni ɓe maki limunafatiha sabu riwondirgol muɗum kañum murtanden lil ibadati e dewe ɗen neɗɗanke si tawi hawri kanko neɗɗanke on o yarton jini kala dewal ngal o golli ngal nafatamo hande kadi ko noon no jeeya e chartiji kañum korka kam honɗum al islam kam idan si neɗɗo on o yaltike islam o yarton jini sabu ɗum ɗon ko riwondiri e dewal ngal kon aray korka makko kanka woni ɓe maki wali qawlihi ta'ala e sabu kongol allahu to ɗon o wila in ashrakta si tawi hawri a shirki shirku mawɗo ɗo noon fi ari ismu shirki al'amru laysa khassan bishirki faqat ko kullu ma huwa ala rutbati shirki al akbari kala ko tawatana e hoore martaba shirku mawɗo koti ko kufru akbar ko nifaqi i'tiqadi ko bid'a mukaffira kala ko tawata kañum e shirku mawɗo no fota e yaltingol neɗɗo on ka islam si a waɗi ɗum ɗon la yahbatanna amaluka golle maɗa ɗen ɓe bone laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal